Ćao svima, ja sam Ogi. Danas ću vam pokazati kako staviti gadgete na Windows 7. To samo mogu Windows 7 i Vista, a ja ću vam pokazati na 7. Vidite desni klik, idete na gadgets i ovako će vam se, sad ćete vidjeti, ovako će vam se otvori, imat ćete sve ovo osim ovoga, to ja imam. Ne znam ni ja zašto će mi to treba nekako da izbrišem, ali ne veze. I Demon Tools isto. Evo, na primjer, što ćemo, ovo, sat ćemo jedan samo da stavimo, samo ga privučete i sad ako vam se ne sviđa ovaj sat, meni se ne sviđa, na primjer, options, i sada čekajte, evo ga. Sad idete to koji ćete sat. Evo, meni bi se najviše slagao uz ovu pozadinu, ovaj sat. Sad kako možete tu da piše nešto, na primjer Serbian Tutorials, i sad možete kao ovo za sekunde. Ok, evo neće sve da stane, ali nema veze, i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu.